ko na submit ko man pero voters no may ni okay ba na ko na village ma ko na mo si ko na sa akin man ko he ni sa lang na sa on so no ngong ni handa ni sa ko na ko na ta ko he na ko ko sa ko na duina na ata ni to ko na ta sa lang arrival day Saturday 9 May 2025 Friday nung hat for the reporting time kung nakani registration kung nakani pero kahit kung ang taay buhay ni pa na kung mag-report kung tayo ang sayo ng council ko yung sarap nung tayo 6 to 8:30 p.m. na kuwen nag-uot kami available sa mga ating namin kung nag-uot ito sa papa 6 to 8:30 p.m. introductory session na ay detail kayo nito pala right now welcome notes na ano sa forms na para kasi din nito pero is kasama na isulat ni mahitang ko may na buhay ni introduction hours na sana kaya buo kami kung number 1 na pa na katong introduction slot na may kung ini ikan buhay na ko na kaganda hirap na ito buhay ni short briefing na may buhay dito ni ministry ko president kasi matiwala yan kasi kung na kuma kaya nani ko ay umamay ani to ano may tong ko ako mas ni ito ko ay schedule highlight for next day na sa ilo ito pa ni man ani ka pa ni to da kuma pa ni to da khadin monica vice president elo ko head kuma unavoidable life design kuma sa kung ta mo ay ta executive konda ini sama na kuma na lo Jadi ini kita guna itu mak event para Matthew ini nak pasal ini nak guna itu lawan jadi kita cuma kan kalau misalnya ini resepon semua ini tu karis season pasal ini nak welcome noise kan ini samanya kena dikontak ya kuma nuwe kita resource person ini itu apa lalu itu kalau ini kita kan lain-lain kalau melainkan Dalam nawai ba kami short na saraway ito maluwi mo ni may kayo ba kundi pada Samuel Samuel game by Sagisin sa Don Bosco pada kay Don Gray Ziriba original kay Don Gray ang winan Don ay ang mo may kimong katante ordination anyway 20 ways na say Secretary tao cái hậu là quen bắt sàn program cái như vậy nhiều thật sự là cái để con thích thank you pada saat itu nabi berada di Thai Konten, I Martha Gon mai we, ke atau certificate itu I kelek mai L tapi kalau Gon mai kan tu nghe, nah confusion tak tahu I aku dum tahu mai pilong hai aku proyek, jadi original akai Gon kanคนคุ้มเท่ามีให้ได้ร่วมวนไปให้ไปได้นั่นได้ร่วมมันแม่น้องไม่ต้องใจที่ทุกสาวสาเหตุนะไอ้ดันโบสโก้เขาจะมาลงดันโบสโก้ก็ทานเขามีให้ที่กลุ่มสวยขันบูหาเทบาร์สาริฟาร์สนุ่มเรียนนี่แล้วเรา22nd year running zone ตรงนี้เทคุณน่ะใส่ไทยคุณอยู่แต่สริวคุณก็มีให้ไอ้ไทยที่คุณบอกตรงนี้ไอ้ได้จ้องลงทำไมไอ้ได้ไทยลงทำไมอมูลงไทยบ่อยแต่ใส่เกี่ยวกับไทยสำนักโทษถึงก็คุณเด้na ai sai mình ai đồng ni tani regen sang bom lo na feedback ni ti zui ti lo ta thain sang ko trong ko sa mình ai nhiều cái việc như trong thế na father parish priest ani father Samuel này thì cũng vui ai đã cắt sang trong đàn mà mình đang có father Samuel này là father là cũng là program này organize xong đây là nắm một cái sao đồ cảm ơn mẹ nó cảm ơn mẹ nó dọc là cái thùng vào cái này mày đi mẹ nó dọc là cái thùng sai là sai hết mẹ nó dọc tăng tăng thế là nhiều vậy sorry nhà hàng sang gà đại thêm không có thay dẫn ra khăn sướng có mà đi đâu dẫn ra là Stephen là cả đấy mà tổng các phòng này PR cái làm đó nó không PR lên làm trong ring này mà có mấy giờ cái hồ sơ này luôn câu câu kèn này cái thế cũng là ở secret heart church của nó mà cái gì trong thế cũng là atau music team gue ini macam aku apa nak introduce ini gue cuma nanti uang macam nanti aku nak action kalau kerja
cụ thể lại phải tinh dịch xuống không Nên là luôn mọi người thế là thấu long merit một cái cho sinh hoạt thế cho nên ai là cho nên ministry họ cho nên secretary của mình không có dân là ăn vật phần này xem figure can exist because do là anh sẽ ministry to members là Pierre Jonas này nó sẽ có Catholic rồi thế không mà nó sẽ luôn như thế Pierre cái gang như vậy I am the help of Sacred Heart Catholic Church, Action TV. Language, Controlate, Gracie, I came over here as a dancer. Well, I currently studying in gospel arts university. Thank you. Saya nak disini Lucy Panmai. Kuma ai SST Church Korea. Ma ai dia sana aru jauh bagi jenis tu nak kayu. Ini dia mai. Ma saya tak nak itu. Anak yang wewe, kalau long minit mampu pergi Church nak, mai ayah dance committee kerja. Pada tu ketua yang besar itu saya saja. Ajan ni upikul na pulau mesan na KC Makiurayam. Diluk tu na Sylvester kata. Tahu hai ministry ko hai mesti hai president semua tu deh. Kini tahu hai private school ko as assistant teachers masak semua tu deh. Kema ai hai Auxiliary Catholic Church kemen long na wong me he ma mai kai ka na phai ma sini sei ba sa ma sini nan hai ko hai phung giao tho phung ma me tu the ma la ka ni ka la ta ta briefing ma sa ta tu the ko doi la ni the ku theคนได้ก็วนไหนเจนิสก็นะไปก็ไปเด้ search on the same zone search ก็ใส่ต่อก็มาสร้างมาดึงมองนี่ถ่ายมันก็นี่ start ละSunday school ตรงกับอุตสาหกรรมมาตรงนี้อะไรนะว่ามันก็ว่าเนี่ยmusic อันนี้แค่ก็นะบอกว่านี่มาสำหรับว่า Well, for my others, monitors, the committee, the exam, I may use it. Nhưng mày chỉnh chỉnh. So, lúc đây ở game mày, mà short của L cái măng. Cái lúc đó là Francis, mà ai theo mà institution của mà ai qua mấy trong năm maybe Marblake just go for Voi các bạn gì Nên mày chỉnh chỉnh. dần nó phải đến hắn toàn mày nó bảo thế ai làm thì đồn đúng mày bắt quan mày thế làm thì đồn đúng mày thì có sự gì vuông là cái bài tôi nói là vuông tức hết mày nói information đi gặp bắt thằng thế cũng là à đấy thế thì đồn bắt quan là sao đà lúc xuân vào cái phải đi làm cái vào cái pro cho cái phải làm đi cũng là class ra đi cũng chính chính này mà taruan taruan tak ni kan buat ni buat zoom ni cik tak tahu tahu ni kau dah ni lah orang director sendiri ni kan tak ni kau dah ai tahu kau mahu benda pada ni jangan kami sama-sama dari saya orang ini Holy Father Celestial Father Moscow kau kau itu good evening everyone Good evening. Sangoi na sabtui domni kau aku si mai di masa tu pun mungkin talang I pangkang Saint Thomas Catholic Church ko I thought tanu mai ho police department ko tanu me kuma children summer vacation camp bangi ma thai na ma
time as the long that some in the question of Zanver Zen ka au tu ko we ai na bo me St John Catholic Church mo ko we ta ko na KG school the staff mo na lo de ba are na St. John long church or no then so many do that I know that so many of my way I wonder that St. John Catholic Church for the upper component of was talk exam and exam for me Zanver na ngai yu pan mai kuma ai ka ani class 12 lo na kuma result kon ko lo me kuma Arena St. John Catholic Church tha long ko mo lo me theng me no ta Zanver Martin Mai wa dong za Sarjan na Immaculate Catholic Church wa lo ne wa ndo Zanver Mission wa James Pamit wa na ni Immaculate Catholic Church wa Yo te vamos a suar और Mary Margaret Catholic Church का वो और vocal committee का कुछ Zanver na Surai Charles ko ne arana Mary Immaculate Catholic Church ka lo arana music ko Zanver reject kemang ngeng we karena MICC ko lo vocal ka sana Zanver na kalandong en man pang Mary Immaculate Catholic Church ka lo ko man ko ko Zanver na Slami go mai ka we na St John Catholic Church nam pau ma sai ka pro te ma jing sita ko mo no ko St. John Catholic Church na ke siap di grace pa mai ai ram zan na don to center Catholic Church Zanver secure James Pamit nga apong nickname na Zenishan ko Zenishan na nickname na Zat yung song famous na Zenishan na ka great Zat secure James Pamit ma I want Church na Saint Peter Catholic Church ko lang ko Zanver na vai thi này ban mai we cái lúc dân là leadersก็มาให้ children ministry ของ members นี่ที่ active ของวัดนะมา assist teachers ของเรา instrument music team เนาะ Why my things in what that Sri Meeting Jin Azat na may song siyang pan may re dilok sa na Jona oi assist na oi music team ma ko Zanver na Long Liang Stephen R. Palmer और ये एसएसटी को म्यूजिक टीम को नाम Buena trabalho, Tinzen. Sri Meeting Jin Buena Teorai Titi. Tundido John and Josephine. I Sacred Heart Catholic Church for one tong e vocal team ka ba. Thank you. Jin kita Sri Meeting Jin Zanver na thani long zon pa mai we और ना वो मैं सेक्रेटरी चर्च और वो तो मैं zero ne mai ta mai min sin azan hoi na ko nam kyo pa mai lu zan na Samuel to he ma ai Muslim Catholic Church the name long rồi pa na si music team củaเราna pa ni ki wong tong the mai na ka than sak lok tung the mấy cái tiếng gì mà có đồng thế azan người na don có nam có bài bắt tay sáng người na zero của thế cũng như là sai cùng với mà cái ai hệ aleo đi làm thế sai cũng là quy phụ là đúng mà mình thế cũng làm gì đi cái luôn người là đúng người là đặt thầy mà gì đi sai cùng 2025 còn DBS còn director sở hồ cũng mà đặt thầy mà gì đi aleo đi làm mà sẽ là còn thế mọi người trong cụ thể mà dẫn đến là cái khéo nó
ของตำแหน่งน้องของ graduate teacher นะตามเราคุณผู้ชม Azam ko ke tong nai azam re nama ke na ta we azam sen sen ko le sa so lo tong nai ko mana tai ni ani student ministry in ken ko la ni na sa ko ma ani executive member asna ani ko ko na ko na Azam ne ariyo ka Catherine to I was second heart teachers of my I using staff plus ko ko ni za ko ta da ko ni ban so Jana Naswa na pamay or in the Sacred Heart Catholic Church to work with our teaching staff. Azam na biza limoli ka pan mai ke na SNM Catholic Church to Sunday school to staff so na ko ne ai ba ni no ai tha ma ni no ai azam ne na Elizabeth Lam is na tha le sa ko na mari mai na so lo ni na ko men kha ke ka li bu man li mai ke ni tong hai Elizabeth ma le me ke na are na SHCC Sacred Heart Catholic mo ko ka ti mo ko Thank you. อาจารย์ด้วยเพราะมันรู้อยู่ว่าให้ตอนที่จะมีเกิดการเทศน์เขาเว้ยมาไอ้ Sacred Heart Catholic Church เปิดใจตรงนี้มาไอ้ใน SHCC ตัว Action Member ค่ะเรียนรู้ดี Azam ne ko tun bala tun bala PM ba ko he ai de PM Prime Minister ba ko he de kalam khathe azam ne ba sin lai pa mai the ekam no ai hai du ko chini sami class to music director Sacred Heart Catholic Church ko ne ekam man sani hai lui ma kon sini kai ne sam lo to ko jan wo ta phan na ni kai lo te ane kham sma ni zik nak ta kan dina music ni cham chu te kom chini wo na corporate ko ate wo na corporate lo to da na ni zen e tu te na sa sui na sana ma ane ke ne ni to tia ka ga pa sala ma ni ke ma fishan sala ma ka wa ma ton ko he ya to ko ma ka ga ni he point to now ane to children ministry hai to Malong Parish Children Ministry established me ha 2023 July ko hai date ta mud kan hai kuma date ta first meeting date ta jawan ta na hai putting me nung ta ane hai nung putting ta ane to establishment children ministry establishment observe suna le pan meeting me ka observe suna ne ma grant suna sini ting makers ni to cha sa ta na observe suna o ane to group ta ai nai suna ta the first point second point ane mo sai ko mo ke ko hai lu su de ke ko ke na sa ta ani sai ko to orientation ko ha pai na lu ning to lo ke ta ha we Patau hai WhatsApp to group information suna ke pad bukan na under our parish Tamalong parish ho 18 villages na 18 villages na no ho sa ko sa sim na sai kai ka ka tan sa thana ke wo ma me ni je sa thana ke ma bai ko ko ni le ma improvement na ma si na upgrade ke and particularly I think to Satui Dominic pa kanjan Bawai ini pakai tadi. Okey. Cuma tamai kazatu su kasan teh ki kalun ni thai jan ma dom de ke ni thai ma tamai dana kazat ke ku jong teh ma adiu ministry ko ta ta ma me ke goi ha kalau ni nai le so ti ki kai me suna lumning kalun thai nun alau tam ta ti kalun thai nun dena mi he to children ministry ko sa ko mi jong teh na to lo teh Cloud to hai putung foundation putung objective se do grassroots level ng kai tong na ani ni ang kani kalau ai ha kama haro na pin kai to na asia ka ni kai ni ko hai to ministry ha establish pa to ne objective kalau to by innovation le jaw na by to ani to copy shwe ke sa ba mo ni ani to be ka tha ke ni ani to ni na ta hai sa si mo sa ne ara swai to ni ritual ko copy paste mo ka ni Rồi là nên tổng giản nên phê thả cái sự thật là sao nó cũng mà sao tất cả nó sao thế giờ lao nó còn là fitting the suy được thế mà mình học nếu được phê là fitting suy mà mình học sáng tạo ra tham tao nói bài tập đấy ngọn bài tập thế được ta
aram mai na kum tha ketle mi na su ni ma samjen samda samjen ta me hai tu men pa ka tangan pa ka ani o ye ka metro pa ta mi de dealing khasin ma ti be hai su ni ma ta na 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 challenge me la ta na klik na so ko ka pa bu tu pa ni na sa hai sa lai yes it is right it is a great challenge we should now kalau kita nak feeding dah ni kalau rasul level kita dimang tu mah gaya ni kan di sana nak ni kita tu ni pai na sharing dah baik ni kan mesti nak dimain naik besar how besar ni ministry kan kalau nak abang biar nak kita tak kau dah maling betul eh now as of now 2023 dah lahalan 24 25 half year udah kan ini mah 10 year hari tingkong betul masa tu mah Palestine 2023 hello lepas tingkong betul nak sah meh itu ni tu 10 year 26 puluh ya ni deh mah tinggal betul kan soalnya na hai ni pun mah boleh kan mà cũng có một cái corporation là vô các số tạo thành awareness program đi liên quan đến then kalau tidak kan tu upgrade dan juga baik itu saya pernah tidak ni kalau Paris kan misalnya apa tu Paris blok itu Paris ni Catherine itu Paris ke boy mana tu kan ini particularly general conference lain kau tu itu loning kat mana itu ituเขาผมก็รู้ second Sunday conference นั้นกันเขาให้ทุกคนเห็นว่าเขาผมเป็นคนเปรีสอันนั้นเปรีสดูกระแทกหักเลยนะอันนั้นกระแทกปีนี้มาเนี่ยดูเปรีสนี้เอาว่าเปรีสนี้ดูว่าเปรีสนี้เปรีสนั้นเนี่ยผมก็เขาเราตั้งนู่นไปนะคุยมาเจมายังไม่ขาดแค่ที่มีน้อยไปติงไม่ขาดจะขาดติงแก้วเลยนะแม้เราไม่สู้ก็จะสู้ได้ตัวแม่alam pagkati ko halaman ko tiya ni bi sudah ko hai target dusi dan masuk kan hai ko me kanti hai ko tang ko to ta na chuo me ti tiya tik upgrade kitin kitin na learning ka tik wong lan tik tiu lo mai encourage ko me ta ni ta ko ma sala ha then kan ni sa sa da ko makan na duo ko ni si hai ro ti to lu su ti ni ba hai dia lawan pandai ku mahal ko ani the theme song this is the first trial sound check the theme song walking by faith 2 Corinthians 5:7
านคุณพาที่ตรงที่ซ่อมแก้วซ่อมอะไรอยู่คนนี้ Children's Ministry Staff Orientation for Summer Bible Camp. Summer Bible Camp will be in the month of June. My orientation to 9 to 11 May. Walk by faith. 2 Corinthians 5:7. Venue Parish Center Tamanglong. Very helpful Christians Parish. Thank you very much. May God bless our resource persons, Father Samuel, Miss Martha, and the campus for this orientation course under the theme Walk by Faith.